نظر الآن ابحثوا في قضية الدماغ الذي بلغ إليه. تصور أن كل اللغات توجد في الناحية اليسرى وكلها مجرد نقط، لكن سبحان الله اللغة العربية تأخذ النصف اليميني كله كامل لوحدها، خيد النص كامل لأنها غنية اللغة. فإذا أخذ شخص رقيقة جاز له وطئها بملك اليمين وإن كانت محصنة، يعني متزوجة قبل سبيها، فهذا هو المراد بهذه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما كانوا يغزون في غزوة أوطاس سبى الصحابة رضي الله عنهم نساء أولئك ولهن أزواج كفار فتحرجوا من ذلك، لكنها ذات زوج كافر، وبمجرد وقوعها في الأسر تنتهي العلاقة بينها وبين زوجها فتصبح أما، فيجوز لمن ملكها وجاءت في نصيبه في الغنائم أن يطأها. Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse. C'est celle qui obéit à son mari. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. Sa place à la base, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixé dans le Coran, il a dit وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, et restez dans vos demeures. Ça c'est la base. Le soir, il a un besoin, il a une envie, elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatigué, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et l'homme, il craque. Et donc là, elle a ouvert une porte de charme. Et bien qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Attention ma sœur à ne pas prendre de sa poche sans son autorisation. Faites très attention, ça fait partie des choses qui font quoi? Des tremblements de terre dans la maison. Le mari il est sorti, c'est pas elle prend le téléphone, allô Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. Elle commence à lui dire, tu sais quoi, il m'a haggar, il m'a ci, il m'a ça, il m'a ci, il m'a ça. Elle salit son honneur. Il y a ukhti, même si c'est vrai, préserve l'honneur de ton mari. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah le préservera. My brothers and sisters, let me tell you something and understand this as fact. As far as sin is concerned, and please understand this message very, very clearly. Of course, it's all sin, it's all haram, none of it is good and accepted. But for the sake of understanding, because many of us, well, we see a brother that's selling drugs, we see a brother that maybe murdered another brother, and we say, "Far, look at these people, look how rubbish they are." Habibi, let me tell you something in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drugs, good or bad? Just very quickly, good or bad? Bad. How about the murderer? How about the one who commits adultery, zina? What about the one who rapes a child? What about the one who drinks alcohol? What about the one who does the biggest of the kabair, good or bad? This person, one person that commits all of these sins, he commits all of these sins on a daily basis, but he prays, is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins but doesn't pray. Say, yeah, and your brother, yeah, I'm a good guy. Habibi, God, pack that up because it's not going to work on the day of judgment. Any person that misses one salah, one, not two, one salah, you miss one salah for no reason, you're worse than a murderer, you're worse than a rapist, you're worse than a terrorist, you're worse than a pedophile in the eyes of Allah. الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة عبديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاة المسلمين. من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. جاءوا الملا. أتباع محمد لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه
إله يشرع نكاح صغيرة وقتل مرتد لا لشيء جناه. عجبا لسارق طفولة تقدسه وسارق دينار تقطع يداه. يذبح الأبرياء في جهاد طلب تستباح أم الطفل ويقتل أباه. يأمر بقتال أهل الكتاب طمعا في جزية لم يدع لها أحد سواه. لم تنج النساء من سبي مهين ولم يشفع لمنبت شعر بكاه. البشر يباعون في أسواق نخاسة والكريم أصبح الرق مثواه. يقول اليهود ما لم يقولوا كذبا ويؤله مريم بهتانا افتراه. لم ولن يعبد يهودي عزيرا ولم ينطق بها يوما فاه. ولم يتخذ أحد مريم إلهة فهذا جهل قد بلغ منتهاه. هل الشمس تغرب في عين حمئة أم جريانها في كبد السماء وهم تراه. وهل كان الجنين عظاما في بطن أمه ثم جعل له لحم كساه. وأي مني يخرج من بين صلب وترائب أليس جيب الخصيتين الذي حواه. إله ينزل الآيات ثم ينسخها وينسى حكما ويقول أنساه. أمقبل الحجر الأسود أفق